profesorka sa katedre za organsku hemijsku tehnologiju, radim u laboratoriji za polimerna istraživanja kao predstavlja deo te katedre i akcenat naših istraživanja jeste na polimernim materijalima i kompozitima za različite primene, s tim što se trudimo da to budu uvijek ekološki prihvatljivi materijali i gde god je moguće da one petrohemijske sirovine zamenimo nekom alternativom iz prirode. Članovi moje laboratorije učestvuju na nacionalnim i međunarodnim projektima, imamo i par inovacionih projekata. Sada ću se malo fokusirati na to pametni polimer. Mi smo kroz sve prezentacije mojih kolega videli u stvari da svi oni koriste pametne polimere za različite namene. Znači, pametni polimer je u stvari svaki polimerni materijal koji može da izreaguje na nekakvu stimulaciju iz spoljašnje sredine. Ta stimulacija izaziva njegovu promenu i da kažem promenu njegovih svojstava i u smislu kontrolisanog otpuštanja otvaranje polimera, tako da ga nazovemo, i dostavu aktivne supstance. Da bi se to desilo, neophodno je prvo da se aktivna supstanca inkorporira ili umetne u taj pametni polimer i mi smo videli da o prethodnim predavanjima da za to postoje različiti načini, a koji ćete način vi da izaberete, zavisi i od aktivne supstance, i od materijala, i od kasnije primene, načina isporuke leka. Polimer može da bude u različitim oblicima, u najvećem broju slučajeva to je u pitanju neka perlica ili kuglica sfernog oblika, film ili hidrogel u obliku diska, mada moram da napomenem da su i ove perlice takođe u stvari gelovi. Biraju se različiti oblici i veličine zato što i tim izborom oblika i veličine mi u stvari utičemo na to u kojoj meri, znači kojom brzinom će se isporučivati aktivna supstanca. Onda moramo da imamo spoljašnji stimulans koji će da otvori naš polimer i da isporuči aktivnu supstancu. Od stimulansa su nam na raspolaganju veći broj stimulansa, s tim što se nekako mi uvek trudimo da to bude ili recimo pH ili temperatura ili voda kao neki najčešći faktori koji srećemo u okolnoj sredini. To može da bude pritisak, magnetno polje, ultrazvuk ili prisustvo nekog karakterističnog molekula u spoljašnjoj sredini. Takođe, pametni polimeri u najvećem broju slučajeva reaguju na najmanje 2 stimulansa, tako da to vama daje mogućnost da se vi, da kažem, poigrate i da omogućite da vaša aktivna supstanca bude isporučena na određeno mesto, određenom brzinom, u određenom trenutku, zavisno od zahteva. Na ovoj šemi sam samo kratko htela da vam prikažem šta to znači otvaranje polimera, znači ovo bi bio recimo naš hidrogel ili disk u kome se nalazi aktivna supstanca i sada stimulans podrazumeva otvaranje, da li će to bude samo upijanje vode pa će biti otvaranje, će biti nekakva kontrolisana degradacija polimera ili neki treći način, zavisno od namene, on se otvara i aktivna supstanca napušta sistem. Što se tiče istraživanja u laboratoriji za polimerna istraživanja TMF-a, u farmaceutskoj industriji smo se mi bavili pametnim biopolimerima. Biopolimer termin ima šire značenje i može da podrazumeva taj prefiks bio, da su to polimeri koji su na bio osnovi, ali nisu biodegradabilni, kao što je biopolietilen ili biopet. Mogu da budu polimeri koji su iz obnovljivih izvora, mahom iz biljaka i degradabilni su i mogu da budu sintetski polimeri, znači dobijeni sintetskim putem koji su biodegradabilni. Mi smo se fokusirali na biopolimere koji su dobijeni iz prirodnih izvora, znači obnovljivih izvora i na ove sintetske koji su biodegradabilni. Najviše smo se bavili polisaharidima, i to acetatom celuloze koji se inače dosta koristi u farmaceutskoj industriji. Takođe smo se bavili karboksimetilcelulozom, hitozanom, pektinom i natrijum alginatom. Od proteina smo se bavili želatinom. Bili su nam interesantni i polihidroksialkanoati, to su polimeri koji nastaju dejstvom bakterija. Njih smo koristili za izradu filmova i koristili smo
ove sintetske biodegradabilne polimere koje su već moje kolege pomenule, kao što su polilaktidi, polietilen glikol, polikaprolakton i polivinil alkohol. Od aktivnih supstanci koje smo umetali, trudili smo se da nađemo alternative tradicionalnim lekovitim supstancama, pa smo se izučavali srebro, nanočestice srebra i cinka. Takođe smo malo više pažnje posvetili antimikrobnim agensima koji se mogu naći u eterskim uljima biljaka, pa smo tako ispitivali timol, karvakrol i smilje. I samo da napomenem da sve tri ove supstance imaju GRAS status, što znači da su prepoznate kao bezbedne. I malo smo se bavili tradicionalnim lekovitim supstancama, nistatinom i amfotericinom B, s tim što nam je cilj više bio da se u stvari idemo na kontrolisano otpuštanje amfotericina iz filmova, a nistatin nam je tu služio kao dobar za poređenje. Uslove smo birali prema aktivnoj supstanci i vrsti polimera koje smo odabrali. Na ovom slajdu su prikazani neki rezultati. Ja ne bih ulazila dalje u neko tumačenje i objašnjavanje rezultata koliko ima zainteresovanih, vrlo sam na raspolaganju za dalju diskusiju, ali ono što sam htela da pokažem ovim slajdom, to je da smo u svim slučajevima potvrdili da nakon umetanja i otpuštanja na kontrolisan način mi u stvari smo zadržali aktivnost te supstance koje smo ispitivali, što je u stvari vrlo važna stvar, i pokazali smo recimo da u slučaju celuloze acetata koja bi se koristila za izradu flastera s aktivnom supstancom timolom sprečavamo i razvijanje biofilma koji jeste jedan od problema, jer ukoliko mi se razvije biofilm zna da bude veliki problem da se reši njegovo uklanjanje. I ono što je, da kažem, poslednje istraživanja koje su rađene, to je da pravimo pametni polimer koji je osetljiv na jedan od molekula iz spoljašnje sredine. Mi smo se odlučili da pravimo sistem koji je osetljiv na glukozu, odnosno da napravimo jedan sistem zatvorene petlje, gde imamo polimer koji je osetljiv na promenu koncentracije glukoze u okolnoj sredini, odnosno on reaguje kada se koncentracija glukoze, kada poraste iznad dozvoljene koncentracije, on reaguje i počinje da se, da kažem, otvara, da ispušta insulin na kontrolisan način, praktično da uzima glukozu. I ovde sam samo šematski prikazala tu vezu, znači kada glukoza pobudi, povećana koncentracija glukoze pobudi, dolazi u stvari, da kažemo, do jedne izmene, insulin izlazi iz sistema, a glukozu vezujemo u naš sistem, dolazi do normalizacije nivoa glukoze i što je nama inače bio cilj. Tako da je taj sistem zatvorene petlje u stvari, da kažem, da imitira neku funkciju pankreasa. Cilj su nam bili naravno pacijenti koji imaju problema sa dijabetesom i dosadašnji rezultati su pokazali da imamo određene formulacije koje dobro reaguju kada treba brzo da se otpusti insulin, i imamo takođe određene formulacije koje su, da kažem, bolje rezultate pokazali u nekom dužem vremenskom periodu do 24 sata. Zahvaljujem se svima na pažnji, nadam se da sam malo približila ove istraživanja koja se odvijaju u laboratoriji za polimerno istraživanje, i za svaku diskusiju smo otvoreni ukoliko ste zainteresovani za dalje saradnju. Zahvaljujem.